Motho e tsora go dumedisa mo dikganyeng tsa rona tsa Platinum Northwest TV o dumedisiwa ke Obakeng Maje mme a re lebelletse di tlhomileng ko pele. ANC mo Dr. Kenneth Kaunda e le ba kgotlatshekelo fa kgetsi ya tshotlakako ka thobalano e buseditswe morago mme Eskom e beela thoko kgaogo ya motlakase mo metshamekong. Matis e fenya Madibas mo motshamekong wa Varsity Cup. Maloko a sa itumelang a lekoko le le busang la ANC kwa sedikeng sa Dr. Kenneth Kaunda a ka ya fa tlile go leba kwa kgotlatshekelo le go ikuela gore setlhopha sa bogokaganyi sa ANC mo provinceng se ikgogele morago pele ga conference ya lekoko mo provinceng e solofetseng go ka tshwarwa ka kgwedi ya Seetebosigo monongwaga. Sebueledi sa maloko a Lopan Rothman a re setlhopha sa bogokaganyi se se teletsweng pele ke Tlhomane Chauke se tsweletsa dikgaogano mo lekokong mme se tshwanetse go ka ikgogela morago gonne nako e ne se beetswe e fetile. Yesterday we did have a media briefing, and part of the resolutions that we took, or as part of the resolutions in the media statement, is that we'll be interdicting the IPC, including the IRC and Dr. Kenneth Kaunda, so as they should not be the ones who are dealing with the processes moving towards both BBGMs in terms of elections of leadership to regional conference and provinces, and also for them not to deal with issues and processes leading towards the local government elections. The constitution of the ANC is very clear that after the dissolution of a constitutional structure, the interim structure will be in office for 9 months. We are aware that the IPC in the Northwest Province has been here for over a year now, and that is confirmed by the audio clips that were circulating during the National Executive Committee meeting, where the convener of the IPC in the province, Ms. Susan Danchitsebe, also confirmed the raised concerns around the delay and also indicating that the IPC is unable to take branches to BBGMs and also to conference. Now it's very clear that the NEC is in contradiction with the constitution of the ANC, and hence we are saying the IPC remains unconstitutional in terms of our understanding. That's why we are going to interdict them for not continuing with any processes relating to BGMs and processes towards local government elections. Rothman a re ga ba itumelele tsamaiso ya setlhopha seno mme ba tla leba kwa kgotlatshekelo gore e tsereganye. Sebueledi sa komiti eno ya bogokaganyi Kenny Morolong o kaile fa ba skitla ba tshosediwa ke maloko a sa batleng go ka ikobela taolo ya ANC mme ba tlile go samagana le maloko otlhe a isang lekoko kwa dikgotlatshekelo. Ga ba gare komiti eno ya bogokaganyi ine a sekega boloko jwa modulasetilo wa maloba wa ANC mo provinceng Supra Mahumapelo dingwaga di le 5 ga mmogo le mokwaledi wa nakwana wa leki ya bomme mo provinceng Bitsa Lenkopane. Seno se tla moraga gore komiti ka efa Lenkopane le Mahumapelo ba tsweletse go nyatsa komiti eno le go tsweletsa dikgaogano mo lekokong. Kgetsi kgatlhano le motšhotšhisi wa dingwaga di le 45 Advocate Marcus Dibie e buseditswe morago ke kgotlatshekelo ya Lichtenburg mo letsatsing la maabane. Dibie yo dirang kwa Lichtenburg go begwa fa ne a henahenana le mosimanyana wa dingwaga di le 15 ka ngwaga wa 2019 le go mo betelela. Sebueledi sa NPA mo provinceng ya Bokone Bophirima Henry Mamothamme a re Dibie gape o latofadiwa ka go bontsha motlhokofadiwa di-video tsa thobalano. The case against the senior state prosecutor charged with serious sexual offenses against the minor was postponed by the Lichtenburg Magistrate Court to 14 July 2021 for further investigations. His 10,000 bail was extended until his next court appearance. Fa re sentse re le mo go tsa semolao, sepodisi kwa Taung se ikuela go baagi go ka thusa ka go batlisiwa monna wa dingwaga di le 64 wa kwa motseng wa Mogareng. Sebueledi sa sepodisi Tsheposa van Rooyen o begile fa borupile Frank Modisagarekwe a bone la bofelo ka Sontaga kwa ntlong ya gagwe kwa Mogareng. Van Rooyen a re Modisagarekwe o na dula le nosi mme go utlwala fa timetse. A re mongwe le mongwe o tla mo bonang kgotsa a na le tshedimosetso a ka letsetsa Constable Kagiso Maje kwa kantorong ya Matseka mo nomoreng ya 082
4690369 kgotsa mo nomoreng ya sepodisi ya 08600 10111. Mogare wa corona o tsweletse go etegela go ralla naga ka bophara, mme seno se lebisitse ko goreng diprovense ka go farologana di itemogele legato la boraro la tshwaetsego ya mogare wa corona. Mokhuduthamaga wa boitekanelo mo Bokone-Bophirima Madoda Sambatha a re ba malala a laotswe go lwa kgatlhanong le mogare o. Sambatha o letse a thankgolotse go entiwa ga bagodi ba ba dingwaga di le 60 le batho ba ba nang le malwetse a sa alafetsegeng kwa bookelong jwa Witsrand kwa Potchefstroom. Sambatha o kaile e le diperesente di le 14 fela tsa baoki ba ba setseng ba ikwadiseditse go entiwa, mme seno ke tlhobaboroko. Sambatha gape o kaile fa dikampa tsa sekolo ga mmogo le diphitlho e le tsone sebaka sa go ata ga mogare. There's almost an element of school camps. School camps are one of the problems that we're having. For instance, if you take your previous school camps just in the past week, it was 24 in one high school, it was 15 in another, one was in Klerksdorp and one was in Kagisano Molopo, 15. So school camps are one areas of an exposure, but not only school camps. The predominant area where everybody must avoid, it's where there's too much congestion. Whenever you see more than 5 or 10 people, run away from that activity. Run away from that activity because then it has an element of high risk, as we have seen. But funerals still tops funerals. You have a situation where people go to a funeral. When they come back, the whole family that attended a funeral, and when they attended a funeral, all of them were COVID negative. Just when they come back from a funeral, all of them family members test COVID positive. Khabagare Sambatha o rotloeditse batho go ka tswelela ka go diragatsa melao le melawana ya go ka lwa kgatlhanong le mogare jaaka go apara sethibanko le molomo, go tlhapa diatla ka tshwanelo le go nna sekgala magareng. Go fitlha ga jaana ditshwaetsego mo provinseng ya Bokone-Bophirima di eme go dikete di le 71,53 fa dintsho tsa mogare di eme go 798. Province itemogetse ditshwaetsego di le 296 mo diureng di le 24 tse di fetileng. Mothoetsho a re lebelletsa kgwebo. Setlamo se se rebola motlakase sa Eskom se kaile fa se sekegile kgaogo ya motlakase e rulagantsweng kgotsa load shedding go tshimolola ka ura ya 4 mo mosong. Sebueledi sa Eskom Sikhonathi Mantshantsha o kaile fa di-generator di dira ka tshwanelo le fa seemo se tokafale. Fela Mantshantsha a re legato la bobedi la kgaogo ya motlakase le tla tswelediwa mo ureng ya 5 mo maitsibueng go fitlha ka ura ya 10 mo botshegong. Eskom e kaile fa mo di ureng di le 24 tse di fetileng badiri ba yone ba buseditse di-generator di le 7 mo tirisong. Mantshantsha a re seno se thusitse thata mo go rebeng kgaogo ya motlakase. Mantshantsha a re seemo se solofetse go ka tokafala mme seno se tla dira gore di-generator di le dintsi di boele tirisong. Khabagare bontsi jwa baagi bo tsweletse go ka kgala setlamo sa Eskom ka go kgaola motlakase kgapetsa-kgapetsa go lebilwe kwa setlheng sa mariga. Mo metshamekong setlhopha sa rugby sa Matis se letse se fentse sa kwa Gqeberha sa Madibas mo motshamekong wa ntlha wa sejana sa varsity le fa motshameko o ne o le bonya mme bile o sa rokotse matšhi fela setlhopha sa Matis se kaile fa se itumeletse phenyo ya Matis
e ba tlhatlhoseditse kwa maemong a boraro mo lokong. Setlhopha seno sa Matis se tsweletse go tshameka bokoa ha isale setlha seno se tshimolola. E ne a re mo motsotsong wa borobongwe motshameko o tshimolotse, motshameki wa flank wa Matis Stace Kitshoff o ne a bona try. Matlametlo a ga Kitshoff a na latelwa ke dintlha di le 5 kgotsa 5 pointers go tswa go motshameka morago Juan Mosten le mo kapteini yo tshameka mo molagareng David Brett pele ga Mosten a bone try tsa gagwe di le 2. Setlhopha sa Madibas se ne se bontsha se le bokoa mme go senko e tswang le mina. Fly half ya Matis Adrian van der Bank o na bona dintlha di le 4 mme seo se ne sa tlogela Matis ka dintlha di le 30 go lefela la Madibas. Fela Madibas e ne ya itsoropanya mme motshameko o ne wa fela ka dintlha di le 44 tsa setlhopha sa Matis fa setlhopha sa Madibas se ne sa iponela dintlha di le 14. Motho wetsho a re lebelle ditlhogo gape. ANC mo Dr. Kenneth Kaunda e le ba kgotlatshekelo mme kgetsi ya tshotlakako ka thobalano e buseditswe morago fa Eskom e bela thoko kgaogo ya motlakase. Matis e fenya Madibas mo motshamekong wa Varsity Cup. Se lebale go etela kanala ya rona ya Platinum Northwest TV go StarSat Channel 120 mme o inose ka nkgo. Go tswa mo go nna Obakeng Maje ke re itshale ka kagiso. Platinum Northwest TV. Welcome to a new world of television. Check out shows like Street Vibes and Bring Out Lamakusheshe with spinners and bikers as we take a tour of the Platinum Province via Bokoni Upirima. Checking in on our daily lives, of course. Platinum Insider brings the juice, but nothing we unwind. All of this and more on StarSat Channel 120 from 6 p.m. to 10 p.m. Platinum Northwest TV.